no gwendithĩrie Ngai wakwa muno, uanze kuomba. Kuna hawa watu wa hizi kanisa za mutaratara na nazipenda sana. Andũ acio rĩngĩ mũndũ ndoĩ kũrikĩra mahoya-inĩ wega, tondũ acio mahoyaga kuna ile si unajua ni wale wa na gũtirĩ kanitha ndĩrahũra itiguo kũrĩ andũ matoĩ kũrikĩra mahoya-inĩ wega but niĩ no gwendithĩrie Ngai muno. The more utaenda ukiomba pole tuko hapa na wacio ri ni ukoraga mundu ucio kimahoya-ini kurikira ri ni araremwo no ningi ni murerere uria arereirwo we kuhoya mahoya manini, hoera irio, hoera kiria mwana witu ndiria turi ndiri na tha na nirabatara mundu urarikira kiroho-ini wega muno. I remember kuna siku nilikuja hapa nikalia sana ngihoya ngiuga tuhoere bururi witu ona tha ici no ngucokera ciugo icio muno angiko ni ukagira tha thita reke tuhoere bururi witu we Ngai ni ari guteithagia gakuguriria maundu maria rendo tuhoere tukamahoera. Usichoke na kuombea nchi yetu, usichoke wewe mwenyewe na kujiombea, usichoke wewe mwenyewe na kuombea familia yako. Na nimesema masaa ya saa 6 kubali kuamuka. Hata kama umechoka, amuka useme maneno mbili. Amuka kwanza ujiprotect. No ukire witirie kavocoke ukome. Tondu nduramenya hindi iyo wakoma nake saitani ni wira uri kwambiriria kuruta. Ndakwira saitani ndakomaga. Muthenya ndugatungana na saitani. Muthenya onake saitani etoro. Nibi atamerara. Anagoja na wewe usiku ulale. Amuke aanze kazi yake. Na akianza kazi yake my friend, nitarudi kuomba saa 6. Omba my dear. Wa rekodi hapa. Wewe igira desi hapa hawawezi. Ya maombi haiwezi rekodiwa hii. Mimi nataka hivi. Niĩ ndiĩ kana nĩ group tũrĩ thondeka ya mahoya ona kwe kũingĩra andũ milioni 1 tũkĩranagie hau. Amuka wewe. Amuka. Ona wale meza wa bũrũri. Amuka wewe. Saa 6. Ngai he kĩo gĩa kũhoya. Mwathani arokuhe. Na nimekwambia hivi. Ndũkanahenio nĩ mũndũ. Wĩthĩno ũciarĩtwo nĩ mũtumia. Mundu uciaritwo ni mutumia niwe ndirariria. Mundu uciaritwo ni mutumia. Gutiri mundu utari kamuigua gake ka muturire. Usidanganywe. Neither ni billionaire, ni millionaire, neither ni maskini ama ni nani. Kila mtu kuna ile kitu yenye inamsumbuanga. Maybe akona pesa, hana shida ya pesa. Ati kuna ile kitu yenye huwa anasikia hii imenisukuma. So tunaweza sema tunaomba hapa ufikirie tunaombea pesa. No twage gukuhoera pesa, no tukuhoere Ngai akuhe kava nigetha uhote gwetha mbeca icio. No twage gukuhoera utonge na rucio. No tukuhe Ngai, tuhoere Ngai muno akuhererie mirimu uhote gwetha mbeca icio. Tunaweza shindo na kukuombea upate pesa basi no tuguthaithe. Tunaweza kuombea upate amani, upate zile maroho huwa zinapigana na wewe ndio usipate hizo pesa. Juu wacha nikuambie, okundu ni kuri maroho uthamaki. Wacha nitumie hii jina, okundu ni kuri uthamaki waguo. Okundu ni kuri uthamaki uria uthamakaga kuo, ni kuri kigongona. Wacha tutumie jina, ni kuri kigongona kiria kiarahuragwo gikaiga tuiza ndobatie gukinya haha. We rudi nyuma. We rudi nyuma. Kuna ile ufarume. We rudi nyuma. We Triza huwezi fika hapa. We Sabina huwezi fika. Kuna ile ufarume yenye huwa inainuka. Ikiona Triza anaenda kununua hii. Hapana, nani alikwambia kwa familia yake na Wainaina wananunua hizi vitu? Ile ufarume inakuvuruta nyuma. Lakini wewe mwenyewe hujui. So okundu ni kuri uthamaki uria uthamakaga. Okundu ni kuri uthamaki. Hakuna mahali hakuna hiyo ufarume. Tuna mahali mtu anafungua duka inakwambia, nani alikwambia huku tunafunguaga maduka wewe? Hiyo ufarume inakuvuruta nyuma. Ufarume huku ni watu wafanye mijengo. I know you understand what I mean. Najua unaelewa venye nasema. Nitachanganya Kizungu, Kikuyu munielewe. Mimi sio Mswahili, mimi sio Mzungu, mimi ni Mkikuyu wa Murang'a. Okundu ni kuri uthamaki. Okundu ni kuri uthamaki waguo. Uria ugaga Sizora gurire ngari, wonete ngari ko. Family yanyu wonete na una ngari. The first day hiyo gari inaenda inagongwa.
inagongwa the first day umenunua hiyo gari. Juu hiyo ufarume ishaanza kuinuka. Kwa nini umenunua gari? Ufarume huku uliona na nani? Akinaguka na wanaguka. Hakuna mtu washaingia kwa gari kwa hii nini? Kwa hii gate. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Ukuja na gari hapa. Kuna ile spirit ya kukurudisha nyuma. Mimi remember wakati nilianza kuinuka nilikuwa naletewa ndoto nikirudi shule. Ngeyona shukuru ule ndathomagira na uniform. Ngai Jesu mwathani. Mimi mareke bwere. Hiyo ndoto ilikuwa inakuja mara 3. Ilinifanya mpaka niende kwa mlima. Venye niliuliza pastor wetu ni mzuri sana. Nikamuuliza pastor, mundu angetinda akiona gicoka kana uniform thukuru niki akijira oh my god, ucio ni roho wa gugucokia thina ini gugucokia kuria waumire. Kwina kigongona kira saya muno kina wiru muno. Kwa nini uende ufanye hivi na kwetu akukua hivi? Roho ya kukurudisha nyuma. I swear nilikuwa naota hivyo. Na hata apostle wetu anaweza kuwa hapa. Ni wa TikTok anaweza sema. Nilienda nikamwambia ni apostle ni madara rota gicoka thutha na kiroto kiu gicokerete maita 3. Akaniambia oh my god, hiyo ni spirit ya kukurudisha nyuma. Tukihoya na kiuga huyu ndaracoka thutha giko ni kuri kigongona kiaragia ati kwa gutikagia kindu fulani twaigatiriza kumania no muthi uyu ni twamwamurania no thamaki ucio thiini wa ritwa ria Jesu. Tukaomba nikamwambia pastor mimi nitaenda kwa mlima Junior ndingenda gucoka haria ndaumire. Akinjira we muhore mwana wako na wina kirathimo thii ngithii ihoya ni ndimwira nginya Heaven's Gate ni thiete nie guku kire wax ino ekeirigwo na ni airigworirwo ndati ekeirigwo muthenya uria yairigagwo twethe-ini kuu na kazi yakwa nie kuu gwika higa gakwa ndatigire ndahanda kuu kama hoya ni the product ya mahoya na haha murekodia ndo kurekodi ni the product ya mahoya. Niliomba nikaomba ngira Ngai mwathani tore uturaga mwe giko ni kuri kigongona kiaragia ati Trista ndagathie handu ati Trista ndangitwara ngari yake ni ndarega thiini wa ritwa ria Jesu na kigongona kiu gigikiria na kigongona ngiruta igongona ria ruo muno ngikiria igongona riu thaici uguo Ngai witu ni anjikite wega. Thaici uguo Ngai witu ni anjikite wega niki tondu ni ndetikirire ni ngenda wambe umenye niki urugaga nakio. Kwanza wakati unaota ukiwa shule, oh my god, kuma roho cio wothe wa gugucokia thutha. Hiyo ni kazi ya shetani, anataka urudi nyuma. Kuna kitu iko hapa mbele, uko karibu kuipata, naye shetani anajaribu kukuvuruta nyuma. Hauwezi pata. Kwa nini? Nani alikwambia madhabahu ya kwenu inakubalisha upate gari? Nani alikwambia madhabahu ya kwenu inakubalisha upate nyumba? Nani alikwambia madhabahu ya kwenu kuna watu wanafaa kukaa Runda ama watu wanafaa kukaa Karen? Wewe nyinyi mnafaa kukaa Korogosho. Madhabahu ya kwenu inasema mkae Korogosho, inasema mkae Mathare, inasema sijasema kwenye nataja ni kubaya. Understand? Mutikague uru ni kuga ndirauga atiriri tondu nacio meko utiguthura mangithura guikara wega ri ni kuga ndiga atiriri kigongona kiu no nginya tugikure. Kwanza you understand nikio ndiraiga atiriri tuerewe musinibebe vibaya nikio ndiraiga atiriri kigongona kiu no nginya tugikure tukiugiririe. Ukiamuka saa 9 tapo ukahurana kana nikio ndia kwira atiriri ukiza uliota ukiza kuota na nyoka roho wohinga. Haya, Ngai aromuteithia muno. Nikipewa mtoto ulipewa nikita na kuota ukiwa paka na hauku ukiwa paka na haku ukiua paka na hakufi roho wa majini no fati gukorwo ukiuraga. Kuhotana ni ukiuraga kindu gigakua. Kuhotana ni kuuraga kindu gigakua my friend. Kuhotana ni kuuraga kindu gigakua. Ukiota na mimba, Baraka my dear,
Na unafaa hiyo mimba, unafaa hiyo maombi uisukume mpaka hiyo mimba. Mtoto okay, sorry to say, mutumie na ndari akorogo o agithaitha Ngai tutono no ugie mwana akue, no ugie mwana survive na ndeo no yume. True or false? Wa mama wenzangu, true or false? True or false? No ugie mwana akue, no ugie mwana survive na no ugie mwana eti atia. So ungikahoya na kiria we kiria wahoya nakio ngikunigia kinyanira sawa. Tuigirire mahoya, wacha tuombe, wacha nikwambie, unaona kitu yote utakuwa ukiomba kama wewe ni muombaji. Ngai witu ni alikuheaga ufunuo. Ama kama uko na prayer partner wako, kama mna mtu unajua, kuna watu wanajua mambo ya hiyo ndoto, unampigia tu simu unamuuliza. Akikwambia hivi na hivi, unaingia kwa maombi unaomba. Unajua tutita uragira nitole na hujia to uragia. Sasa unapa unafaa uombe hivi na hivi na hivi na hivi. Wow. Sasa tulikuwa tunasema hivi. Unaona hiyo maombi ya saa 9? Hiyo maombi ya saa 6 iko sawa sana. Ebu tap guys. Hiyo maombi ya saa 6, that 12 iko sawa sana. Tulikuwa tunasema hivi kwa wenye wameingia hivi. Hiyo maombi ya saa 6 umenye hindi yo niguo Satan yakoragwo agithagathaga. Ugothie kunyarira andu a Ngai. Hiyo usiku. Si mnaonanga mambo mengi mabaya inatendekanga usiku. Aho ya goma akiothe thadita niguo makorogo makihariria. Kenda muria ndiga ni umuto ni namkanga hata saa 9. Basi saa 9 mimi nikiamuka. Umenyetha angikoni ukuhoete thadita. Uamuke saa 9 inakuanga easier sana. Tondu thamaki uri ogutiaga kuruta wira already ni wagithirie njira. Uli broke hizo njia zote. So riu thaa 9 ndugukorwo na bara nene mwana witu, but ukiamua kuondoka saa 9 ni kuri Saitani irutire wira already ciarikia. Sasa wako kwa njia wakienda home, mugatongana na Saitani haha. So hapa unafaa kuwa umejikava vizuri sana. Ihoya rĩa thaa 9 ritiendaga itheru. Maombi ya saa 9 haitendi mzaha. Unaweza omba asubuhi ukiamuka, hauamuki kwa kitanda, uthire kurwa na ngoma na nirutire igongona already. Hiyo haipendi mzaha. Na nimerudia tena, maombi ya saa 9 haipendi mzaha. Hiyo yataga mundu weyo heido cia Ngai cia bara. Weyo heido cia Ngai cia bara. Saa hiyo ujue, saa hiyo mashetani washafanya magongona zao, washatoa manini zao. So maombi ya saa 9 usiingie tu hivi. Juu umeenda vita. Umeenda vita. Ndakwira tiriri, maombi ya saa 6 hainanga vita sana. Saa hiyo maybe hata shetani zingine hazijaamuka. Metereire gathaa 8 ini gakinye mambiririe wira wao. Gathaa 8 kenda. Hao ndio mashetani wanaanza kazi yao. But ukiamua ni saa 9 usiingie tu hivi. Ukiingia tu hivi ni ukuremererwo ni bara mwana witu. Ndio maana unaona wetu wengi anasema na niguo majukagira thaa 9 kuhoya na maundu makwa no guthuka marathuka. Uthire kuhora ngomerutire wira wayo na yarikia. Na nduneyo heindo cia bara. Ndunetie muraika wa bara. Muraika wa thaa 9 ni muraika Mikaeli. Kai. Uko mwera atia muigwe inyue. Muraika wa thaa 9 ni muraika Mikaeli. Urathie gwetie muraika Gaburieli wa thayo. Urathie kuiga thayo kuria gutari thayo no wakwira oguo. Tigabia ni kufagia na wewe ujisikie. Ndogatie Mikaeli uzoke ikare thi. Ni mutindike murwe bara. Muraika wa thaa 9
malaika Mikaeli. Ni mwaigua. Tumesema aje? Wewe ni wewe uelewe. Tuigatire. Ihoya ria thathita ritire maundu maingi. Ihoya ria thathita ritire maundu maingi. Ihoya ria thathita. Ona malaika Mikaeli no ukumuhuthira thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ni mwe ni kuri malaika ongeretagwo nginya superstar thiini wa kirikaniro. Ucio nake ndari itherũ. Usaisikia kuna malaika anaitwa superstar? Unajua hivyo? Malaika hata saa 6 unaweza tumia Mikaeli, but hiyo masaa hakuangi na vita sana. Hiyo masaa sinakwambia kuna mashetani hawajaanza kufanya hapo. Urane na mus kani Gabriel ni wa thayo. Gabriel igaga thayo kuria kwina thayo. Gabriel uyo Furahishe ama next week. Tulikuwa tunaongelelea mambo ya maombi. Naenda kugugu. Enda ugugu my friend, utapata. Wacha niombe ufunuo. Nikuje na kitu yenye najua ufunuo yayo. Umothe ndiuma na ufunuo wa raika muno na ndikwenda kuingira deep down thiini wa kire. Umothe nyuma na muraika wa kuonia andu uhoro wa kuhoya. Wacha ni hiyo revelation nitakuja kuwafunza mambo ya malaika, ufunuo wa malaika ya. Nisikuje kuongea matuhuhu hapa bila kujua ile kitu nasema, but I know ni kuri araika bara na ni mwe ni kuri araika bara na nimenda kuhuthirwo haria marabatarania, haria malaika wa bara arabatarania huthirwo hau. Ndungikorwo tindikitwo ni maundu mwana witu na ni urenda kugia thayo, gutingigia thayo. Saitani hindi aragutindika ni kurabatara muraika uria uguthie gukuruirira na kwiragwo ni muraika ugutuma na ihenya muno. Muraika uria wi hinya muno uria uruagirira andu a Ngai, Mwathani niwe twatuma. Mikaeli ndahitagia nginya kihingo. Atua kumirwa ni amirwaga nake aruaga kuria Ngai arona ni ubatie kuruirirwo. Mwana wakwa ni anjitire muno, ni anabatara kuruirirwo. Yes, thi urue bara ino. Mwathani aromuteithia. Mwathani aromuteithia muno. Mwathani aromuteithia muno. Tuhote kurua bara. Amkanga tuombe saa 6 tunaomba, saa 9 tunaomba. Na nimekwambia maybe unaweza shinda. Kuna watu wanakuanga job. No ukoro rege thaa 6 tukinyete nyumba. Mimi saa zingine unapata, unaona nikiwa live usiku, saa zingine mimi nafika kwa nyumba hata kama jana nachelewa. So hiyo maombi ya saa 6 ilinipita. But saa 9 naamka na niru ni kuyoha indo cia Ngai cia bara. Siwezi ingia hivyo tu. Ni kuyoha indo cia Ngai cia bara. Ukiingira bara-ini nduramenya mathaa kauga thaa 9 ni wira uriku warutwo. Na ukifanya hivyo my friend, utaishi na ushindi. Ugutura no hotani wa Ngai ithe witu. Uhotani uri koragwo wi mwena waku hindi ciothe. Form a group for us. Tutaform, sijui tutatumia namba gani. Justaki tutumie hii namba yangu. Taki tutumie hii namba yangu person. Kujifunika ni nini mam? Kujifunika ni kujikava. Ni kujikava. Nimesema unajikava.
Kitu ya kwanza tumesema hivi, na nitarudia tena na nirudie tena. Wacha kuingia maombi kama unaingia kwa choo. Wacha kuingia maombi kama unaingia tu venye unaingianga tu kwa nyumba yako. Kwaga igotithia goguo. Kitu ya kwanza, wetherie ukiingira ihoya-ini, uhoe msamaha uria watinda tondu maybe uliongea mengi ukakasirisha Mungu hujui. Kwanza omba maombi ya msamaha kwanza, wetherie we mwenyewe. From there wikabe na indo cia Ngai cia bara. Mwathani ni ndekaba. Detia protection, detia, unaona unajikava wewe mwenyewe. From there ingia kwa maombi. Wacha kuenda kwa maombi direct. Ati mbere ya Ngai tutithiaga uguo. Mbere ya Ngai ni wambe witherie. Ujiombe kwanza, ujitakaze. Ujitakaze, ujiombe kwanza. Kuri urangire, kiri urire, utoi, urithiri utoi, tambe wikabe. Witherie from there ingia kwa maombi sasa. Ile flow utaflow nayo hapo hata wewe mwenyewe hutaamini. Ile flow utaflow nayo hata wewe mwenyewe hutaamini. Lakini huwezi ingia kama umuthe watinda wikarige maundu na ni wathie mahoya-ini, umuthe watinda urakarire mundu, wathie mbere ya Ngai wi murakaru, hiyo haitaenda. Lazima kwanza tujikakamue. Twambe tuingire mbere ya Ngai twitheretie. Mahoya magamenyai mutie tereire muoyo urio kurega mahoya ni muoyo. Yesu igire oya nguhe ikari guhingũrĩrwo ini tuhoe mahoya nimo maingataga Saitani imaga gwĩtigĩra Ngai. Magire gwĩtigĩra Ngai rwĩmbo rũu rũkoragwo nyĩmbo-inĩ cia Roho Mũtheru atĩ maga gwĩtigĩra Ngai makĩhang'ahanio nĩ maũndũ mangĩ. Mahoya magamenyai mutietereire muoyo urio kurega mahoya ni mo muoyo. Na mahoya marerwo ni mo muoyo atia rwimbo namba cigana ndiaririkana ni namba cigana nitakuangalilia ciro wirago ini tuhoe mahoya ni mo imaingataga Saitani. Mahoya ni mo maingataga Saitani. Kuna mahali umesikia ati sijui Satani anafukuzwa na nini ingine? Hata ukimfukuza na mateke hawezi enda. Maombi ndio inafukuza Shetani. Mahoya magamenyai imutie tereire muoyo aurio kurega mahoya ni mo muoyo. Jesu igire oya nguhe. Ate Jesu igire atia? Yesu igire oya nguhe iligarigo hingũrĩrwo anetoe mahoya nimo amainga aga Saitani. Koguo Jesu etereire hoya niĩ nguhe ringaringa mwana wakwa hingũrĩrwo. Nĩ tũhoei mahoya nimo maingataga Saitani. Nakaa siku hizi maombi yako imejibiwa. Nasema aje? Hata yako nataka ijibiwe. Hapa si ati imejibiwa, nataka ya mwenye hajajibiwa ijibiwe in Jesus name. Na unatoa song nyingine when natoa soon and soon. Hata ni iko ni studio sijaenda. Na kuombea watu revenge it is no. Hata na hiyo mambo. Nimekwambia ile kitu unataka mundu wote urarua nawe, Mwathani urarua nake. Hiyo ndio wenye walianza na mimi hapa ndio tulisema. Aria Ngai maruaga nani Mwathani urarua namo. Hiyo ndio maombi tunataka. Mwathani aria matengeranagia nani maguru maku ni mari hinya muno gukira mao. Mwathani urotengerania nao. Ureciria Ngai angetengerania nacio maratengerania nao guguthia atia. Hiyo ndio maombi nataka.
mwathani aria mararua nani Ngai tundu we niwe murui bara woma urorwa nao mwathani acio manyururagia mwathani githe to urona utangithiru nao unafikiria Mungu akithiru nao kutaenda aje wewe mwathani maithori maya ndiraita Jehova mimi njui batie guita maithori ma gikeno no ti maithori ma ruo kutangitihereria ruo ruru Jehova acio makuigereire ruo ri mwathani angiruoya akweheria thia macokeria tondu kwiragwo back to the sender mwathani angieheria ruo aria megukugereiria thia maigirire cianda-ini ciao ri ureciria guguthia atia Ngai witu ni wa kihoto na ni njokagira thengio Monica ni kwandika uguo wanduta ciugo kanua Ngai witu ni wa kihoto ungira Ngai njethera kihoto Ngai witu maahiukaga mwathani ndahoyoro njethera kihoto giakwa githitiwe unjui maybe he undu waigereirwo ugiragia gwititira ukaremwo unajaribu kujitetea unajaribu kujitetea sasa nitafanya aje ndio hao watu wajue si mimi nilifanya hivyo sasa nitafanya aje ndio hao watu wajue si mimi nilifanya hivi kwa nini nilitolewa kazi na si mimi nilifanya hivi sasa nitafanya aje hiyo maswali sitaki ufanye ile kitu nataka jibu ni hii mwathani githitiwe muira wale nake nang'ania but we wale muira mwathani githitiwe wale muira waira wa ndeto icio nduri wasira na kihoto mwathani cira ciroyo na kihoto mwathani agoka akarua bara yaku warora muruire wa Ngai wa bara nginya rimwe ukiraga Ngai mwathani ndiraigite undu wiririo ni mwathani ni uguo ujaifaitiwa mpaka unasema hey Mungu ni uguo mwathani ni uguo riu Ngai witu ti muria nguru thengio Joyce Ngai witu ti muria nguru Ngai witu ti muria nguru mwana witu ona ikara no agoka na reke ngwire ndacokire kumenya ũũ nona ũrĩa Ngai atuĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩmũgarũra itua rĩa Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩmũgarũra no ũtũre kĩrĩma ũkiritĩte ũrenda Ngai eke ũndũ fulani na tiguo Ngai arenda Ngai ndarenda ũguo we ũrenda kwĩragwo meciria maitũ na ma Ngai maraihanĩrĩire ta thĩ na igũrũ mwathani Ngai witũ arogocwo meciria maitũ na ma Ngai maraihanĩrĩire ta thĩ na igũrũ we urona ta wĩ mũũgĩ mũno meciria maku na ma Ngai nĩ ta thĩ na igũrũ so we unataka maybe we unataka ni mwathani ndirakiendo nake Ngai witũ arakũrora agatheka anakuangalia anacheka na shida sasa haka kanasema nini sasa Jerry Jacob kwa nini unashida ukinisumbua Jerry Jacob ni for example ndiraheana nawe mama nimekuona hapa sasa Jerry Jacob kwa nini mimi kama Mungu kwa nini Jerry Jacob unashida ukinisumbua unataka hivi na mimi mwenyewe sitaki hivi kwa nini wewe Triza unashida ukiniambia unataka hii na mimi Mungu mwenyewe mimi sitaki hivi mimi Triza ile kitu nimekuwekea ni hii tiga gutidoke gia Ngai Jerry Jacob tiga gutidoke gia Ngai ni ndirendo ira Ngai tiriri mwathani kungikinya ni wendi waku ndigwatire kindu fulani oh my God ndi hakuhi kwamukira Jerry Jacob ni wehere borwa gwe kurino tuigaga atiriri Maria mothe mariukaga ande akuhi kwamukira ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni uritwaranaga na niĩ wathani undongoragie guoko gwaku kunyitite yamwe nimekurakara na last time no ndacokerire undu ucio ringi na nduraga ndimuinagira guoko gwaku kunyitite amwe ni mekurakara muno nuno undu ucio urenda Ngai akuigeirie undu ungi umwe munene muno undu uria Ngai witu anyitite na guoko gwake uguo mawahinga Jerry Jacob ni ndete Triza no korwo ni ngarakara muno ni sample ndaheana na ni tondũ ndikuheana na mundu ungi undu uria masimu wa Ngai witu anyitite na guoko gwake uguo wendi urahoya no Ngai witu arakuhoya kaiga we urahoya niki urahoya masi ati urahoya nduthi na ni nguigeire haria ati urahoya nduthi na nguigeire V8 ni ndi Ngai we nduri wa kirathi kia nduthi
ni ndi ngai guoko gwakwa kunyitite V8 uguo ni kundira kunengerege ni sample ndiraneana nawe mogire ngai ni mothani ndirenda uhe nduka ya iratu na ngai ona mburi iyo ikoragwo irite mahuti mekite ati reke ngwire maundu uria mokaga tau mburi iyo ri ikorwo irite riri mahuti marimitwo na ndawa iria riu kinyua riri na ndawa nona mburi iyo kanyama kau urona gekega uguo akiria ri ireretwo na ndawa no gukunyita maundu ni mangai nona mundu mutungu muno no ndari na murimu wa cukari kana kiria kana pressure kana ki no ni mutungu maundu ni mangai nyendeaga ni ugune muturire uthii na mbere ogicukia uria go wingi ate